mchichi anapandaka yulu sana nake kwa kupima, angalie kama kiishaanza nyanguka anakiachilia, anakiambia ujipiganie yako. Amen, ndio matunda hii. Felicitation, niko na mko na courage ya kutia ku repetition, mko na bidii na niko asikia mnajikaza kabisa kujitatanua. Unaona na wenyewe bakwa na maore musicale ziko zinaanza kuwa progressivement. Après quelques jours bitakuwa bien. Amen. Ba jeune bon, tunakuwa ku 30% ya kubahurumia. Tunakuwa 30%. Bakusa. Tunabakia 70. Mkienda mnakonvaincre tunabahurumia. Manake hii mwezi avant iishe, mjikaze mfike hata 60, sino mimi na mifunga. Ishaenda. Sino mimi na ifa nini? Bajene sino mimi na ifa nini kama mfike 70. Sawa. Courage. Unajua kwa watu watawasaidia mtanani. Na mwalimu mwingine yule anaweza kiana na wasaidia tu. Hakuna shida. Amen. Na umpendaka sana ule mama, niambia Mungu bien. Na anaweza kuwa mhubiri wa bien. Anaweza kuwa mhubiri wa bien. Ule banataka wafunga sasa. Naona banataka wafunga. Ni nani wa bien? Bajeni garso wiko wapi? Wanaogopa prison ya Muyomba. Amen. Amen. Ni mama na anastahili heshima yake ya umama. Amen. Amen. Tunashukuru, tunasema karibu. Uwepo wa Mungu ulikuwa nasi tokea asubuhi mpaka sasa. Hatutaukaribisha. Tutachapa makofi kwa kuhakikisha tumeuona uwepo. Chapa makofi. Salimia mwenzako mwambie kufika Mwaimvula ilikuwa mwende. Eza laki blagete papa. Oya na eglise lilo. Napo topoto. Sema ni bia wapendwa tu. Wateule tu. Tai tu. Zile tai tu ndio zinawezaka kufika hizi. Mungu awabariki. Niliwapatia bonus ya 30 minutes leo, mkuye mpaka 9:30 ndio tukaanza. Mswasi zitakuwa tuna vile kesho. Sawa. Mungu awabariki. Tunasema karibu kwa wababa, wakaribie na Mungu awabariki. Acha papa venkera apepe tu. Pepe. Weka kimya tu. Ibore. Balipima tu inafa kum. Nasikia labda kule mimi nachazwa. Roho anaanza toka. Mimi nasema mbona mimi natanza? Wengo ya tu. Mungu yuko anakusanya. Tutapika muziki hapa yeko kwa ile ngali mnusu tu. Hapa wote wanasimama. Sawa. Vitakuwa tobi. Tunasema karibu kwa wamama, wakaribie na Mungu awabariki. Tunasema karibu kwa vijana, wakaribie na Mungu awabariki. Huko mwenye apige mikono juu si amkaribisha. Tunasema karibu kwako na Mungu akubariki. Njoo pige mikono. Ifaa kukaribisha ya kipekee. Sawa, hakuna shida. Tunasema karibu kwa watumishi wote wa nyumba ya Mungu, na pastor Pepe Yesu. Tunasema karibu kwa dada yetu kule nyuma. Nikikuona mwana nasikia kama mzuri. Amen. Tunasema karibu kwa watoto wakaribie na Mungu awabariki. Tunasema karibu kwa mwanamuziki ambaye amefika.
Mumpatie tu yetu wasema. Ayasema. Mumpatie yetu ndio kwanza aseme. Akipenda aseme hata munyimbo, akipenda aseme hata mahubiri, akipenda aseme mwenye anapenda. Na kikwambia mkamatishe mikro, mkamatisha tu. Aseme mkazo yote. Shalom kanisa. Nafurahi sana kuwa hapa, nilipendeza kuja kusali pamoja na nyinyi na ninasikia kuwa na moyo wa furaha sana. Amen. Amen. Sawa. Amen. Lakini akwambia jina lake. Mlikuwa chungani bakumbushe. Jina naitwa Inosa Muderwa. Amen. Hapa Mulambula. Tunasema karibu sana, chapa makofi kwa ajili ya ndugu. Tunasema karibu sana, na kama vile wote wamesema na sisi baraza na wengine tunasema isiwe mara ya mwisho kufika hapa. Tutasema tena mama sheria pepea tu Yesu pale ulipo. Amen. Tulikuwa tushamkumbuka sana. Tulikuwa tushakukumbuka sana mama. Usikuwe na kosa kufanya hivi. Kama tushafanya vya mingi lakini sasa Amen. Funga macho tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Sifa ni zako Jehova, haujafanya kitu pasipo shabaha wala lengo. Na kilichotuleta hapa ni chakula cha kiroho ambao ni neno lako. Naona moyo ambao una kiu ya neno, moyo ambao una kiu ya kukusikia, moyo ambao unatamani tena kuguswa na wewe. Neema hiyo usipite tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Simama tunaomba. Simama tunasoma neno kwa kuwa tunaenda mbio. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura 12 mstari wa kwanza. Tulipashoenda mpaka 16 lakini ni ndefu. Tutapunguza mbio. Tunasoma katika jina la Baba. Kwa maana ufalme wa mbingu unafanana na mtu ambaye mwenye shamba aliyetoka alfajiri ili kwenda kuajiri vibarua kufanya kazi katika shamba lake la mizabibu. Baada ya kukubaliana na hao vibarua kulipiwa ujira wa dinari moja kwa siku, akawapeleka kwenye shamba lake la mizabibu. Mnamo saa 3 akatokea tena, akawatuma wengine wamesimama, akawakuta wengine wamesimama sokoni bila kazi. Akawaambia, ninyi nanyi nendeni mkafanye kazi katika shamba langu la mizabibu, nami nitawalipa chochote kile kilicho haki yenu. Kwa hiyo akaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 pia, saa 9 pia akafanya vivyo hivyo. Mnamo saa 11 akatoka tena, akawakuta wengine bado wamesimama bila kazi. Akawauliza, kwa nini mmesimama hapa kutwa mzima pasipo kufanya kazi? Wakamjibu, ni kwa sababu hakuna yeyote aliyetuajiri. Akawaambia, ninyi nanyi nendeni mkafanye kazi katika shamba langu la mizabibu. Ilipofika jioni, yule mwenye shamba la mizabibu akawaambia msimamizi, waite hao vibarua na walipe ujira wao, akianzia na wale walioajiriwa mwisho na kuishia kwa wale walioajiriwa mwanzo. Wale vibarua walioajiriwa mnamo saa 11 wakaja, kila mmoja wao akapokea dinari moja. Amen. Ikala. Utaendelea kusoma mpaka 16, si ndio? Tutasema juu ya kazi ndani ya shamba la Mungu. Amen. Amen.
Juma lililoisha tulikuwa tunahubiri juu ya kusema uko Mkristo wa aina gani, na tukasema aina mbalimbali ya Ukristo, na kwa hiyo tukasoma kitabu cha Waefeso pia tukasema juu ya kazi ya msalaba, na kutoka pale leo tunakuja tuongee juu ya mtu ambaye alikuwa na shamba yake. Ndio Biblia inasema, aseme akatoka kwenda tafuta wafanyakazi, akafika ilikuwa 8h, akakutana watu habana kazi, akawaambia bwana, mnabaki hapa haya hamuna kazi, mgeni bape kazi. Akawabeba mshambaki, lakini mbele ya babebe akasikilizana nao, nitawalipa nyie wote nini? Dinari moja. Sijui kama tunaweza iita $1 leo wala aye. Hiyo dinari moja wakaanza kazi. Saa 3 akaona wengine akawaleta nao. Saa 9, saa 6, saa 9 mpaka saa 10. Akakweko nakutana wengine hawana kazi, anawaleta wapi? Mshamba. Saa ilifika 17h, wanamaliza wote kazi, akawaita. Akaambia mtu wake wa kazi, uanze kulilipia hapa watu. Kila umoja umulipe sawa sawa na gisi tulifanya nini? Tulipatana. Amen. Amen. Mwenye alitaka alipa akaanzia kubabeba, alianza kazi magharibi. Akawalipa. Akawapa dinari moja. Mwenye alianza kazi 8h akaanza sema hivi, shebe tulianza asubuhi. Hivi wanapatia huyu wa 16h mpaka 17h. Alitumika tu 1h. Shebe atatulipa nini? Maake za mingi. Yawezekana kawazia kama ule mwenye shamba analipaka par heure $1. Nasema basi manake mie mwenye ingia 8h mpaka 17h ndalipiwa à peu près $9. Lakini akaona wote mpaka kugisi alishia wakalipiwa $1. Amen. Amen. Biblia inasema hivi. Aseme ule mwaliingia saa 2 akaambia mwenye shamba, mzee, bitawezekana sie tuliingia saa 2, me unatulipa sawa sawa na mwaliingia saa 11, saa 10. Bitawezekana hii? Jibu yenye iko chini anasema hivi. Aseka muuliza, eske kweli atukupatana na we mbele uingie mkazi? Ndiyo. Tulipatana ngapi? Dinari moja. Nilikupa hayo sikukupa hayo? Uliinipa. Sasa mie nimefanya vibaya wapi? Kama mwenye aliliingia 17h naye tulisikilizana dinari moja, na mimi namupa haki yake, na wewe mimi nakupa haki yako. Kwa nini unasikia wivu? Kwa nini unasirika? Kwa nini? Amen. Acha nikwambie, nataka uelewe kama sisi sote tumeitiwa kufanya kazi mshamba ya bose huyu mmoja. Ambia mwenzako, mwalimu kwa sema Swahili fasili, porque usitoke na haukusikie. Mie sifike Tanzania leo. Amen. Leo ninasema Kongo. Amen. Amen. Kazi tuliyoitiwa kufanya, Biblia yo yenyewe nashuhudia. Tunaweza kuwa tumeitwa kwa wakati tofauti, lakini sie bote tuko na mission ya kufanya. Waliotutangulia wakina Paulo, wakina Elia, wakina Abrahamu walitumika katika hili shamba na wameweka misingi fulani ambayo leo weye na mimi tunaitiwa kuifanyia hapo kazi. Amen. Amen. Hakuna mtu iko na droit ya kusema mie aje ilishapita, siwezi tena tumikia Mungu. Na Biblia inasema, na kama umesikia sauti yake, na usifanye roho yako nini? Yawezekana siku ulibatiziwaka
balikusomeaka enendeni ulimwenguni pote, ukawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Lakini ukaisikia ikaingilia hapa na ikatokea hapa. Leo mimi nakurudishia kukuambia kama siku ulimpokeaka Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, alikutumaka wende ufanye watu mataifa kuwa wanani, wanafunzi wake. Ningikuwa na tablo ningikuandikia shemamo ya hapa yenye ilikubidi uelewe ya kwamba kuko kazi Mungu alifanyaka juu wewe akupati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu hakukupata kwa bure, alikupata juu wewe ukuwa wa kwanza mwa ile somo yenye uko ndani, kisha wewe uimize wengine uwalete. Paulo anasema hivi, aseme sisi sote tulikuwa miongoni yao, lakini Bwana akatutoa. Na kama Bwana ametutoa sisi huko, hakututoa ili tubakie tunaikala hapa shie wenyewe tunatukuza Mungu. Alitutoa juu benzetu bambaraga, benzetu ba mwizi, benzetu ba pagani, benye tulikuwa nabo kikao moya, tuanze tembea sasa. Tunabambia tulishaona kwenye vrekope iko, kumbe bwizi na bumbaraga ilikuwa ya kutukosesha tu adabu. Amen, amen. Amen, amen. Kila mtu ameitiwa. Yawezekana wengine walianza tumikia ile zamani, na we leo njoo uitere yako. Na witere yako inasema nini? Mwenye shamba angali na bezoea watumishi benye atalipa sawasawa na bali. Acha nikwambie waliotutangulia, Biblia hapa inatufundisha kwamba hawatushinde kitu, lakini inatubidi pia tuwapo katika shamba la Mungu pia tufanye nini? Kazi. Muda unaobaki, kwa wakati iliyopita mitume walihubiri watu wakakuja, walihubiri maelfu na maelfu, lakini na mie na wei, kwa hiyo wakati yenye nabakia inabidi turudie kwenye tulitokaka. Tuambie watu tumeona kwenye tunaweza enda. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke kwa kisima anakutanana na Yesu. Yesu anamwambia nipatie maji nikunywe. Anamwambia Yesu, mimi siwezi kukupatia maji. Kwanza hatuko kabila moja. Kwanza yawezekana mie na wewe batatetu walikuwa wanapigania mashamba. Yawezekana mie na wewe tulikuwa na konfli zamani. Lakini hapa kwa tunakutanana ni mbele ya birika, ni mbele ya kisima, kwenye hatuwezi rizi makonfli zenye zilipita za baadaye. Inatubidi hapa mbele ya birika, mwenye iko na chombo ya kushotea maji ashote maji apatie mwenye hana chombo. Amen, amen. Na mwenye atapulomba maji, yeye iko na neno la uzima, lile neno alipatie mtu mwenye alikia shota maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Yesu akamwambia, kabla baba yako Yakobo hayakuwa, mie nilikuwaka. Hivi vyote vimefanyika, mie ndio nimevifanya. Amen. Lakini weye yenye unaniima ni maji ya kawaida. Lakini ungekuwa mwerevu ungeniambia mie. Unaona Yesu kisha alikuwa na masifa. Ungeniambia mie mwenye niko na maji ya uzima nikupatie upate kuishi. Uzima yenye ule mtu akukua nayo. Biblia inasema kama ule mama alikuwa ameolewa turu ya kwanza, alikuwa na bwana wa pili, akakuwa na watatu na waine na watano. Salimia mwenzako mwambie dhambi inatunyanganyaka uzima. Ndio maana Yesu alimwambia, ungeniambia nikupatie maji ya uzima upate nawe kuishi. Mama salisikia kwamba amekutanana na mtu ambaye amemfundisha mambo yenye hakuwa anajua. Hakubakia pale, akasimama naye akaenda mwingine, akaita watu,
akawaambia mkuye, niwaambie mimi naona kule. Nilienda shota mai, lakini mimi nakutanana na mtu mwenye ameniambia kama hii maneno mimi nasikia sipashwe ibakiana. Mkuye na nyie musikie kwa hii maneno. Juu ni maneno ya nini? Ya mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa weye na mie tungali na mafamii, tungali na bakubwa, tungali na badogo, tungali na bakubwa yetu na badogo yetu, bazazi yetu na bengine benye zambi ingali inakunja, tabia zao zingali za mubaya. Leo ninakwambia ni sauti ya Mungu inakutuma. Usiende wende ikala tena na neno ambalo umepokea. Wende na weye ujinyanganyie shetani hata wako umoya. Mwenye utakuwa unajitapia na kusema na mie nimemhubiri mtu fulani na leo ninaona nafurahia wokovu, kwa sababu shie bote tulikuwa kakule kwenye bale balikuwaka. Haiko periode ya kwanza sema mie Yesu ashaka niokoa, achana na bale, inakuwa maisha yako. Utakuwa hautimize mapenzi ya Mungu. Kutimiza mapenzi ya Mungu ni kwamba utoke sasa na wewe uwaendee wale wenye uliacha, uwaambie nimeona Yesu, nimesikia maneno yake, nimesikia chema kwake, mkuje na nyie muone. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na babibi, tuko na babwana, tuko na wengine benye tunajua mkartie, mko batu benye banakosa tu mtu wa kuwaambia neno la Mungu. Mumvuazinaje mko batu banakosa tu wa kuambia. Bakristo ya leo liko bananishangaza. Leo kisikia vita ya kanisa na kanisa, biko banapigania mtu mwashaka okoka. Hawawezi pigania mwangali munganda, hawawezi pigania mwenye angali mubulevi na mubangi, hawawezi pigania. Amen. Bote biko banapigania ule mama anaimba mzuri, atoke huku aingie huku. Huyu kijana anatumika vizuri, nimlete nimtoshe huku nimbebe huku. Hakuna kazi tu tutatumikia Mungu. Amen. Hakuna hayo. Hakuna kazi. Acha nikwambie mfano mwingine ya maskini Lazaro na mtu mmoja alikuwa anaitwa tajiri. Ikafika wakati wote wawili wakakufa. Saba nakufa wote wawili. Maskini kwenye alikuwa akamuona Lazaro mkifua ya Abrahamu, akamwita Abrahamu, kwa kuwa ule pia na alikuwa anajua kama baba yao ni Abrahamu. Akasema, baba Abrahamu, unisaidie, umwambie Lazaro achovye kidole yake tu mumaji, anitupie nikaushe mulibo inakauka. Abrahamu akamjibia, akamwambia ile mambo haiwezekani. So ulikuwa kudunia, ulikula raha, ukafanya vyote vile ulipaswa fanya, ukasahau kama hata kulikuwa bayatima, kulikuwa watu wenye walikuwa na bezoea injili, kulikuwa watu wenye walikuwa banalia banatafuta bafanye nini ukabaacha. Sasa leo vyenye ulikulaka na wao ache vikutoke amo, na shie utuache na shie tufanye bomengo yetu huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tajiri akamwambia hivi, baba Abrahamu, mimi naitika kweli, mimi nilishindwa, lakini kwetu niko na ndugu yangu wangapi? Batano. Unisaidie umtume Lazaro aende kule awaambie tu yenye niko napitia hapa, bafanye angalisho, basi itike nabo kukufa mzambi sasa hivi mimi. Abrahamu akamwambia, mambo yote uko nalomba ni magumu. Kule kungali manabii, kuko Elia, kuko Musa, kuko na wengine manabii. Wasipotaka kusikia wale, kazi yao. Haleluya. Niko nataka kuambia hivi, kama mwenye iko mjenama anasikia huruma ya bandugu yake basimukutane kule, apli forte rezo we mwenye ulishajua njia ya Mungu, pourquoi uko naacha bwanako abakie kule? Pourquoi unaacha ndugu yako abakie kule? Pourquoi unaacha watoto yenu babakie kule? Sikia huruma ya zile roho, sikia huruma ya zile roho.
Kama we Mungu amekufanyisha hatua moja, haiko kwa bure. Njoo kitu niko nakwambia, sio kwa bure uko hapa. Oh, mie njoo. Kabla haujamuletea Kristo kondoo, haujaenda ufungule punda yenye nafungwa, na we ukuye nayo kwa Yesu, umwambie tembelea hii. Hakuna kazi tu tunafanyia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata tuanze kutabiri asubuhi mpaka magharibi, tusipotafuta walio katika dhambi kuwaleta kwa Yesu, tunachoka. Hata tufanye uimbaji, tufanye masalongo na vingine, tusipotafuta wale ambao walipotea, tuna nani? Hatufanye kitu. Amen. Haleluya. Acha nikwambie, kanisa halikomalaki na watumishi tu. Basi ifo tuende mkimo ya ukomalifu. Kanisa kisi linakomalaka ni yule ambaye amepokea Kristo, anarudia naye kutafuta mwenye yapokea Kristo, anamleta tena. Wote wawili wanaenda, wanaleta. Wale wengine waliongezeka, wote wanaenda. Usiko nasema mie nishafikisha fulani, inatosha. Ulifikisha fulani, lakini shamba ingali na obezwe ya batu. Amen. Amen. Nafurahia sana biti wangu. Sona kila mwenye kwa hapa iko anayua mwenye alimletaka. Si ndio? Kila mwenye kwa hapa anayua mwenye alimletaka. Ule mwenye alikuletaka umwambie hivi. Usiwazia sio umemaliza kazi. Kungali wengine betuliachaka kule kwenye litokaka. Twende na wewe nikuoneshe hapo. Tuwalete nabo kwa Yesu. Amen. Salimia mwenzako, mwambie leta watu kwa Yesu. Ambia yo siache hata umoya. Anzia munyumba yenye unaishi amo. Kama kungali amo watu wenye abayakuya kwa Yesu, anza kubabuskile. Ukitoka mwa ile nyumba, ingia kubavuaze, buskile abo. Amen. Amen. Mungu akusaidie na kupatie nguvu. Amen. Sitaongea mengi, nataka tuombe. Tutaomba Mungu neema. Tutaanzia kumlomba kwanza huruma, kwa sababu tumeshindwa kufanya mapashwa yetu. Unajua kwa dhambi itaingizaka watu jenama bila wewe kujua. Ni ile kustoenda kutafuta watu tena. Tutakuwa tulifanya vingine vyote, kisha Mungu anatuambia kwa mwisho wa siku wajua. Na hukutujua juu ya nini? Tangia nyinyi niliwaitaka mlifanyaka nini? Tangia mimi nibatosha kule mlifanyaka nini? Hamkufanyaka kitu. Haleluya. Haleluya. Simama. Simama. Tutaimba shamba la Yesu, shamba la Mungu ni shamba la Mungu linaivyani tayari sasa kuvuna.
Huduma
Neema ya Mungu ifatane nawe siku zote za maisha yako. Uwapo katika shida, uone Mungu ametuma malaika kushika mkono na hakupandishe Mungu kwenye ulikuwa hauyafika. Baba akupasulie njia ufike pale kwenye ulikuwa hauyafika. Baba pasulie maisha ya mateso ikukimbie kwa jina la Yesu. Maisha ya kulia ikimbie nyumba yako, ikimbie jamaa